Ingeta Ibrahim Traoré Leketo. Ibrahim Traoré. Momo que tu vas m'inviter à Tanzanie pour te lever à Samouraï. Mais bien tu vas te lever à Boss Bassali. Il y a une ensemble de gens qui viennent à Tanzanie. Quand même ça me dit Miami Samu mianga ni nata Tanzania bitu bena tena mama lembe kedi kisa betu babi kenga tena no veko musala kude ya muda iyo voila ngani bo kilanga voila ngani kedi wa kedi ba udia tena kucha lutu mula zipumuza katwe na no veko musala kude ya muda ko do betu tuna voko baka zifumuzela kwa bafo alisapa mosi bafo na malongi kali beto tutwali usoma kwa zifumuza bundi yako kabeto kututwali sana zifumuza bundi yako beto mikengi twenda kunsi ya lutu mulo bundi yako iyi na tutivingila bundi yako kwa mukatutwali sa isonge levo zifumuze zozo bayonza papa mosi bavunda phandu kili bota tala kili foeni ukutura pepe ya mwiza kwa kelikuke menze vous tout pour qu'il aille ngwizani côté pele ko ina mutsinzi me lulekela de nouveau ngwizani ya côté mubundu ya ko mfula ke ina bundu ya ko ngwizani ya côté mukila zazo ya mikanyambo ya mikanyambo yo kanumina yo kanumina Votre chaîne, la chaîne de référence, la chaîne événementielle, la chaîne d'investigation. Alors, nous avons une émission spéciale qui doit vous annoncer la fois passée. Vous êtes Tambola, Moussi, vous êtes très cher. Alors, souvent, dans nos émissions, nous sommes parfois bilingues. Mais s'il s'agit des problèmes de Bundu ya Congo, il faut pas regarder Congo. Congo ou Congo, dès que nous avons Congo, Kavova va fouler qui va caméler par Mandam Congo, il a mené on a pouvoir médicamenter aussi là. Vous avez vu un nanga, kasi c'est bien, mais oui là, vous l'avez diminué. On a un ongé là, on a diminué. Makessa, Fulu Bios maintenant, comme nous avons son nom, Haïti, Brésil, Ukikwiti, Congo Yafua, Fulu Bios maintenant, Yenge Mambo,
maintenant Angolo, c'est mon lieu. Mais toi, quand tu as mon vita, il faut me tomber, qui n'est qu'à et vous, ça m'a dit, vous qui avez dit, Tamboui dit, qui n'a pas qui a un homme, qui a un gain, qui a un sur le monde congolais. Tu exilé, aussi quoi dire, faut me voir la tête, il faut, mfumu yoyo kisonga et tunakumbia biufu bya ntisi kadi nzaya mvimba beti kongo ile tafumu nyenge kene yenge fumu kisonga kwa ngoma mtaka sababu ndio mama kwa suluhita ya kwa mwana na ndio yenge ya mshamba ile yenge ingeta fumu kwa tsama fumu premier tu vous qui était oui ma vie ma kilombo kanike ma vie ma kilombo ingeta matondo ma vie ma fufu ya Kongo na ngui Mongolo za batala mtu za fumu elfu utapansa ngama tani ya mkenzi fulu ya bionso no munde Kongo de fumu munde Kongo kadina ya Kongo so za ya munde Kongo mutandu kina tokala muka ka munde Kongo kazi ulu kyaki tukumi ye mabundu makongo Beno Mosi Simoma, vous avez dit Bundia Bonkuna, tout le monde a même la issue de la plaie ou la diara. C'est au lieu de toute zone à Zayat et dit, vous devez qu'il y a un sur le plaie. Maintenant. aussi formé par le moka tuna kule malogi idina uno kia kimumo no buda ko wenda bangu buda ko modina di mosi mbono sa kufuna sa beti kibeli yeko yeko buda ko modina ka di mosi buda manja ko mwana kini soit di condition buda ko beli bangu ba ina ka di mosi alors sama buda ko mbote ko takala die ni sama buda ko na sama usikeke bakala bakasele kwao para dia la kufonya yemo na kumwendade no bana sele ala dia la kufota musikali basi bana muzana kanisa wa buda ko sama Tanzania mtete mani kama mboka sana betu bafi mario ila mama kama mama bisa ndio kama ila no bio kini ndio kiba mukani ya kitu yonza balo mosibetu bafi ya biuf kwa kala veku chukuma lombo tsala kusise wewe simoni kila kwa kambeli yawe hivi alo mutamu ya hii ilomba hivi ya mwisa ni mbolo benyo kwa sababu mtezo zazo fumu zazo katika kila mtu fumu zazo za bundu ya Kongo kati beto mtei tukana kutia lutu mula bundu ya Kongo nitenye na nyo bena kutia lutu mula bundu ya Kongo kati beto mtei kapeto kututuma ngabundu yako donc niteni no mera ko bera ba impoli do ufuki ko kyanzwe no ko kutunzo no impoli oya ne tubundi yako mutuno katuka mu demike wena mu kamu demi ero wena mu miso kunaka mu kamu demike ka solo be impoli kali metu kuiza mutsi yayi be to mona nga metu kuiza mutsi eti do baka mutyali yo foto kala kaka mu monsi katuli kala baba kali tsika ina mbote vous tenez mon chien, vous pensez à l'ennemi. Vous devez vous dire pour tous les vides à Sénat, tous les coups à faire les cas, c'est vite à Sénat, tous les coups à RDC, c'est vite à Sénat, tous les coups à pour vous dire quoi. Vous dire qu'on va aller pour tout la foule, pour pas nous donner vous à l'ennemi. Les billets que tout à l'année maillot, les maillots. Allez, maman, sur le calendrier. Le bout de vous qu'il a un maillot là, maman, ici, on vous dire quoi. Et qu'il a tant de fait, nous avons pas vivre, vous si bas à la mort pour le mot. Tout le monde est là, qui parle. Kuna mnakuja kumwona Mungu. Kama zimpita kuna kama sana poka sana mami kamena dia kako. Tangu ai madongi mazula kako. Tulombele kwa makesa mamo ninke nina nyo
ekala mucho musifuta kula kongole kadi kongo di hadi ya beto pa kongo ya nkoma mbele ya ntenda mbele fumona tsenga kena ufako beto minkengi beto fumona tsenga kena ufako beto minkengi ya evideka wotu kututala wotu mona directement le monde enseigne donc kedi ka yao ko ingeta fumo de butombele kedika ikyao kyokyo fumo ndansemi kena wafako kadi vomwene fufudia ko mwene kwa fumo ndansemi kadi yani le maître suprême afufu ya Kongo inga mbuta mbenza kuswede kivukia kwa mbuta kwa tsambu ngevo yuvula mbuta kiala yuvula mbuta kwa tsambu mbuta mputu ye mbuta mankwelo wei kuanika kila mbuta kwa tsambu kavuva mu WhatsApp wei kaka mbuta kwa tsambu katuzai seske mbuta mputu ye mbuta mankwelo balenda mokala pe ye manisa mayoile mafulaya ye kiko kivukia mbuta mbenza kuswede kivukia zole kena kya ya kimbembe ku Angleterre nanga pit kolete mbivu mosi ivulate ifutula kivukia mbuta mbenza ku Swede ye boss tunakwenda kuva jaga kivukia ya kimbembe ku London ili vo kwenda maleni yani vo mbuta mputu ye mbuta mankwenu kibeti vingira kilivo bavwanda kitwani ye manisa mawila vingi kwa mbuta mbenza yani vo donke buja ko nguvuka dina sandu kako kombo kwa mbuta mputu ye kwa mbuta mankwenu babu ngeye mfumo wetu kingamata ngeye kwa yuvu sikiuvu kwa mbuta mbenza nkiendo ate bato tukafunga matondo uru kya kibuda ko mbuta ko tele mumvala ngani kambuta mputu ko tsemvala ngani mubungu yako epi kambuta makweno ko tsemvala ngani mubungu yako voilà ngani ko tele mubungu yako kiye population ki abetu bavimba makesa mubungu kandi betu bavimba bila fumano mubata Afrika le Congo ya betu babo mais Congo ni mone ke nesungone sungwa mbuta makweno mbuta kutusembo bena bana baseli mosi ngudi mosi mone ke mubaba quelles que soient les conditions bena kipana singa likanda ninga kanzi kazengana mbuta kute makweno bena de jamais moral kalimazo ono mitu alisi mieto yakeli ku palais royal akeli mu kinzozi en tout cas kwa beto mikeni mbweno iba sedi tuna ba yanga la beni mu pila za zo tuna ba yanga la mbweno siba sedi bakala pasi musi ba ya kinzozi kivuta sungali bungu yeto ali bungu da ko lipo di banko PV ya kikia tukaina kana da bantu oh même groupe loina vo loina mukitantu ngunu kaina kuisa katufuni kukombuka même loina kunungi kabuda kakabela kumbeni buwe tunakanisa mukitantu ngunu kaina kuisa ilina to tuloba kasi fumuseto bakala famosi bavutula bungu ya Kongo boso fumu mwanda semikasi silagiro kavutuka umusi yoza mva musi mamo va musi muntangu yo nurina kuiza yo miaka misabu kitilomba zifumu zetu zina ukitsasa mundapo za zo zibena bikalusa kula tatanzama kuntilo la siklo kwa zifumu za zo bakini kumbeno mintu alisima mema kini ku pale rwanda ndemle kimoko babobe na kupipese babobe na kumbeno babobe na kumatadi babobe na kuitsasa yekuputu kwa mintu alisema mami tuzolele fo bakala muitia umosita simba sana moko emoko kibuto bakala mungu saluke atukana na samu muri yale matondo mutambenza nanga bakidi mfutu mukibukia ingeta Ibrahim Traoré leke to Ibrahim Traoré momo ke tibanga dikata tanzania kutile ndo wasabu bebe tukatile divanga bosu basali yayina samu myanga libatata kabela samu gisuli miami samu myanga libatata nzambi tufite bena tira mu malembe kenikisa betu babikenga tona no veku musala kude ya muda yoyo voila ngani bo kilanga voila ngani kenyi wakeli kaudia tena kucha lutumula zifuza katwe na no veku musala kude ya muda ko do betu tuna vovo mbaka zifuze na kwa
bakazifumuzela kwaku ubafundisa pamosi ubafana malongi kandi beto tutwali usoma bazifumuza bundi yako kabeto kututwali sakazifumuza bundi yako beto nikengi twena kunsi ya lutu mulo wa bundi yako ayina tutivingila bundi yako kwa muka tutwali sa bisonge nevozi fumuzeto zozo bayonza pamosi bavunda phandu kilibota tala kilifoeni ukutura pepe yabuza ngakele menzevu kuti tipopila ngwizani ikotele pele ko ina mutsitsime lulekela dominuko ngwizani yakotele mubundu lyako mwefula kele na bundu yako ngwizani yakotele mukila zazo ngeta ngwizani yakotele mukati kwa bundu yako ngo pele ko mutsitsi kasi ngwizani na kaba ngwizani fumu votre tadidi samoa nanga ya kimbembi vous êtes satisfaite mukiuvu et puis une réponse savante ya kingama takia Kongo ya niveau samumia mikamina samumia kinsuliko samumia ngani mekinte kadi bundia konde na bundu ya zona bundia katanzania nanga baki di mvutumu mambo mama kwa mfumu mono etake journaliste d'investigation vous venez ngwizani kote na dede bundia Kongo kasi mukati kwa bundia Kongo bundi mosika kamunza votadidi domene fiongona buzengi bukote ndambya kyamu ntwadi sinyole même cap de mayana ntwadi sinyole twena yenga fumu akilongo yole ndambina fumu kwendo fumu akilongo kya Kongo kundambina fumu ndembo fumu akilongo kya Kongo votwele mu cap de mayana twena ye président national ya BDM Maître Linganga votoenda kundambu ina twena diaka ye président national ya Mayala Mbuta Wampuna secrétaire général Mbuta Bakwamisa secrétaire général Mbuta Beninga Fuka votuzi di Madiba Mati Mbuta Lubanza Dio président provincial Mubedem Mbuta Mavinga Mabanga président provincial Mubedem votuele ndona lusanga kuna fumwame bwe kaka mama playani fumu zole ngasa mumyo fumu zole kalu mina manisa fumu zole ukinzi nyole le DGE kuna les DGE ya luta baka kumbanza mboma baka kumbanza ngunu ngunu kiaki baka donc kinzo wetu la rose kasi betikabula rose cité et vos centres baka kundi centre wabu mfumu mvutu zo zuvene kwa yaya kimbembi ke bundu ya Kongo yena bundu yangana da Tanzania na buwe kwa bundu ya Tanzania deti nata mvola ngani kati mfumu zole ukinzi nyole bundu yambu yankika kapila yoni eteke ngeye mboma mfumu azingoma zazo deti mona pe mboma sanka kakundambu yankaka vomu mutakia na vovele kaka mbiba mama donc va na mono banga litibanga na kozo memele shikoti deja kwako parce que nous avons dit que nous avons fait Congo. Vous voulez que nous ayons la rencontre à Fumu Yuna Bona, Singa. Fumu, où est-ce que nous avons appelé Yoyo? Avec les Manisa au Congo. En tout cas, Tata, Bosch, quand tu as mis une vidéo, ça me met à qui m'a gâté comme une toile ici, pour que tu aies une toile ici. Wakale ntima one wa kidata musaya biblia kombo za bantu biblia kombo za bantu suri kazo ibakira zonze c'est ça dualisme par exemple kima kitutuva mampasi tukikala ngayetu panga kuzuketi salama mbote bude na vungeye kusera kuzola ngaku mambote yanti kanwani sama mbote ale kujibana fundo kya kala ngayetu kya mwani sana hanya kumuketi vanga mambote me wena ekune me yangalo mambote mumuka mambote mechi kutimo toujours mukati ko dako nikasa ko pano tivanga mambote na kumkangeko venimo etukufana kimpana buta kiala kibena bongo mbuta mputu lusembo wuno kiaki betu tuwene kaka fumo tumonda tsemtano yanda fumu mwana tsebi yandi vo tamu ifweni kwa ubanza ya mvimba fwe apana kandidatiri ya vyoka depute kala mbongo fumu toka kala sala na
kaka ala kuyefu kikalela bakila mbogo betu mudi akomota sala zikunza suza mpila mpila kipoto lo kisapati yesu kwa $100,000 betande soka mfumo wetu kapanda kanda kika fika limiti mais quand on doit quand même voter sur $30,000 ko ngani bakulu wiki mais pas bien mais mbuta putu sema kabisa mbogo zandi nate kwa kake kalo kwa lobele uta te vanda kana piwa pe pale kiti ye puta putu sema kama kume makia numa vimba de grand car mani yakoba ye Mercedes ya sipine ye ziji betomite kutukotele twetizie tabia ngoma mwanga chela lukula kipese musala propaganda yaka mumakumbi mambo ya kutulusembo mutoti kofila mambi mamuntu tofila ngapi mambo temandi mutoti sweka mambo temamuntu kofila kama mambi mamuntu kalina tonda fuwoti kofila mambi mamuntu kofila kama mambo temandi sapa bozo neli kale bia fuli bantu utali kama mambi mamuntu utala kama mambi mamuntu kono kala bia bantu utala ngapi mambo temandi Buta putulusemo palais royal foi tout qui dit $1 million. Buta putulusemo ça contribue $400,000 au palais royal. Buta putulusemo zirama même soni kina bimfuti kama bundu ya Kongo. Financement yoyote ya tukini kwa buta putulusemo kaka ndipo kwene batu wa mingi sana ba benka kama mzee. Kwene mitu walisimeti mingi mebuda kwa mitula ngamazo. Bazei mambo te buta putulusemo kama ni vana bundu ya Kongo. Mikisani basenda na kamolo. Mais mon petit kebe comme buta kusebo oyani vinga kwa fuka mwanda temi obuta katu kani ve mais mtu wala tuna sasa sisi sodo lo voti tuna sola nani unataka fuka bundu ya Kongo nani tunatula fuka mayala nani tunatula mais buta kusebo tika sala intérim bundi nako fumweto kakenako katuna kidika poste vie buta kusebo kala kwa sala intérim bila ke putulusebo ke salenteri ba kulu ba moela ko go ba seda putulusebo parti mambo te momo ka fangila mfumo eto ne mwanda sena wone bisama mingi kama hivyo mpira yo ina haute trahison ne boyu kuli mbuta kibinda ye mbuta wa mpuna ye khaka bawo batatu nanga bawo batatu ba se putulusebo no ne fiske ya buli mosi membazi basi kutolanga mbuta wa mpuna ye mbuta kibinda bazei mwasi secret za zingi zo senako vuwa vule onka nanga bisama mingi na kala weti vovela mamima mutu vovela na mambo temandi mbuta putulusebo a contribuer beaucoup mubundu ya Kongo mbongo zandi bilekwa byandi bonso bombo bonto bema kesa mingi bizi lulu kya kibaseni 5 kama zeni samu nyoyo apeni kaseni liza mundu ya Kongo kaseni samu nyoyo ndio le betu betu aliwa sasa propaganda za kaka mbuta putulusebo na vovo mangudi mama sekimila Kongo wena pambela mbuta putulusebo na vovo bambuta kibinda bambuta kitoko batata nkazi bambuta bapila mupila kutoka salama propaganda ya kama nani wafanya kisambo bude kuongene mbongo mbuta putulusebo vaki simbo zandi ilivyo kaka vo wavyo kadi kiti national putulusebo bude kumbabika basei ni muno sabu wanzei kyalo mbona kwa sabu metuta kufula na pemba mbote mamutu kuona mabote mamutu wunu ngati bumvovele mambote mamuta putulusebo bamungeti vovela mambote mamuta mamuta makueno mambote mamuta makueno buta makueno na muntu walongo buta makueno salaki abena kala sabu pakala kaka tedi kya kikiela kya mesiwa nibu ako mpeni malogi usikisa mbelele kutini mbungu ya Kongo buta makueno pele kuzikongoza zati buta makueno wena bon kali muteti vovila mambi mamuntu vovila na mambote mani vovila na mambi mamuntu buta kakuna bakasa na bisu domu mono buta mas putulusebo ye buta makueno bana basedi mosi mwili mbuta fuati ye buta wakuna bana basedi mosi mwili mosi mbuta kibinda ye buta nkazu bana basedi mosi mwili mosi me unu kiaki makuela mafume to mwanda tseni mama vangu sibundu kumwanda tseni foka kuela yalo godo ngadi mungu kadendela famba nako bila kifumo mwanda tseni kuela yalo godo ila mission spéciale de Sambeke kali unu kiaki mbuta kumazulu wamana mbuta yaya kumazulu bazaidi yaya
bamufuku butile ya leo. Et puis kwa beto bakongo ngenke ntofu bakukwelele kwa bakala bakutudi limunzo sala tu mwa poso bakafumu la bute bakala dio kadi foka lubuti die bakala dio ko mbasi babu bon buti bakala dio kala mbontere ni bana bo batiko yako babu foka wone mbontere ni bana batiko yako lubu kira to kudia ko fuili bana bo bakuisa nkamuguza soma nkento babeto bakumpilo yokandi alikuta kima kitala ngayo tumuntu kuti kusasa ke kawe kila mbele kandi bafoba mu français vérité place alors buta mumono ya ngondo kala kunjesa na mono buta matsambo mono kuma kuelea isa ke isa kumvita ko ya ngondo fara utukunjesa mono ya isa kuma kuela ke isa kumvita ko bebila kinami lidibuja ko kama kuma kuela wa isa kandi buda ko gena makuela tata mama kuila mama me kanama kundu yako babu ya lubondo neni kundu yako me wakunza isa kuma kuela kwa kwaisa babila kwa kinami na kundu yako kweli tulo basi donc pangizame kama usakritike ya lubondo ko me ya lubondo musia mikanke kakikulula ya lubondo take musia mikanke to kikulula ya kakitumpidika ngako fulukira babakala vomweni ya weti kitumpidika bafulukira babakala meme wena mu rezo mame smata tanzame la kala kutoro va kali sa bakala kakitumpidika ngako ngeba ngento fulukira bakala mono bo mwizani ya mungu yako mungu tani zaisa ina ka 20% beti kuna sala uweke ya baba beti kuna tuba idisi hapa ngina kupazi kumana saluka mutamutu na sala yimi singo sabuta kiala mweni mono nze kwene kabu ya bantu bamweni pokatu muda ko ngwisa ni foi futi kisibuti kunda ne famosi ngara ko sala nani par sans position tikana zote jaba mesiri na sala wenge na ngai kito ndelelo enda muyenge boba isa kula ko boba sala kizipo kula ko nana misana kubikia mkusasa ngeta ena de kinina wabo ukinzi nyoyo kasi ya vita kimpa umosi kana kenya wewe kaka mama ya malisi soba kadi vumia vyo kapila yo vuwa ulia kapila yo wewe desio yana ka prise parce que babingi déjà biti sasa zipolo beto kukundi tuti kwenda baka beto kuluozi cité tuti kwenda wewe kaka kinzi nyoyo pandake ya vita kimpa wana ka umosi Maton, bundu pedena ga dimos, bundu ya pom. Ka aseka ko, ka pusu ko, me kasi bundu ele mwanda sema. Fumwana. Bundu yako. Bundu yako. Bundu yako. Vitu dia mulizi mukiri simbi kyanke mboke tikuiza dimbu kyali mtima muntu makinzola simbi kyantoko beni nitwa kuyakiese yenkembo nitwa kuyakiese yentoko wola mumatu yemutsini wola mumoko yemumanu utuvana ntima kuyazola owangambila makinzola nata pepe ya zola mundi mame makesa mamundu ya Kongo pepe ya zola ya yala muzinzo zeto yelongo lwetu pela kuta toko owangambila makinzola ingenda iboko butakiala bundu ya Kongo dina dimosi ngeta kamera mole bundu ya Kongo dina dimosi kamera mole bundu ya Kongo dina dimosi kamena mole nama mvuto yawe kinzi miole kinzi wena umosi ngeti bava kinzi miole bundu dimosi mvuto la kivuka mikele parce que banka ka mbokele ngeti tabavu kaka muka ka kunkundi kamuntu kona kuba pekisa babiti kuma ka kunkundi kende ka kena kimosi bundu kya kimbuta
kaka bavuti kisabusigo kaka bavuti kisabusigo betu babuto yonza bakupale matanga mafumu ya betu yebana bakaka bakala yetu kitu wali matanga mufamia kaka bawe batu kitu kala kupale roya tuleki bateso ko nazika kaka kabunya kakaliele kabunya kakangongwa babu buta bagisa ko bavu buta kwa nsambu ye buta putu bisembo batekele kaka badidi mbo bafueni kwa yo mono buna kumorke ya buta kumorke wonga bakala mona ngamu yo bisafu mweto mwanda tse kandi mangu ba mona ko kunati ka babu ndugu do kiwa na kilifo do sukulani tuyo ko ni mzimu ya bitu mona oba ya ko yo ko mtaba sambuzi basi tupeleka sama kwa kwa kesi kama kaka kutishu tumpate ile miki ni ndio bali kisaka unaweza sasa hapo nditu ya kaita na mwaka mtu wao bali nditu ya ndogo yena una mki tswe tutukwenda betu bora sukula tukakadiwa kwa sasa wayenda sukula tumwa mwako yobi sababu wote kumfuata sana ile mpembe société en PB, décalé en PB, très proprement. Tu l'as quand même là, tu vas beaucoup de beauté, le nouvel anda, tu le conseilles quand tu es malheureux. Mais il y a le monde où tu sais ça va que ça nous kuni. Kaluendi ko kuni yo, kaluendi ko yo kuni, batekele kaka. Ukakite tuko batambu la mama boya le bodo. Bala ndoko ya le bodo yo kuni babumbu tata beno mosi ulu kya kibana bakaka bawinuvo bantu bobeti kwenda kutsukuma lombo nekilipo kwenda kutsukuma kala mu harmoni mosi bobendo tsela kwenda kutsukuma lombo tukatuse kwenda kutsukuma mumpile eyo yena bwana babumbu bana bakaka fo bakali kikalweni bitsa ko ndi bana bakaka kalo basako ndaneko kadi muta muunu kyaki nkaka Valeria nkaka puto kale yani kila yeye wakala wabeto bana bali bakala delue mehude ke kaka kenako pouvoir nkaka yakete kamono ngeo mono sende to wena ngese ndia we yani pese ndia ni wena me bana bakaka seja u fu mwanda tseni bao kaka bafiti bana luwa mu nitwe mono mutu katsamu nako salona sima kile ndifana luwa mu nitwe yoyo memba bese malu ya bana dekitana moba kupele bana kamutu una kadula Witi mona buta siko buza pila yo. Mekeleke pa kwenda sipangisi mabingi baba kusipo. Kuko ngoko tutuvundi. Muntu ba kusana mbuto lo banga levo. Tango comprendre que na sale mabe. Yewe mikitsa. Kuninga la pila bafanga. Mekusala kigrodo vembuta. Soko sala kigrodo no makambo le fo. Idina kwaze pangizeto. Antuka kampeve ya mito, kampeve kitantuko, mais twakala même moral vaki mosi. Qu'il faut publier le gouvernement viva tuenda kutsukuma lombo zila imo kali tuenda kutekempa mamo makote munguda ko kote na tavamu kamuda muzole kayena 40 ya makweno ko kayena pe 40 ya buta putu sembo ko malonge mena yame vo 40 jidite mangeti vana 40 kwa fugo to mwanda tse kali vungina wale kali magabiko le kufuti waza ya kubana baba na fambu kutwa mibile kingale mu kutuzaisa biya farafa kali Zevo katuna katika bila katapipantu bantu ndio kafanya kufutika yevo mapila yo me bula ko tuna kayena 40 ya makweno ko kayena pe 40 ya mbuta mputuko donc tolanda kama muningu me nguisane mbuta ikote katusulira kilo kabule mikengo hapo yakwambuka okabule kabule mikengene na limosi mulokula ke kutufitikana va mosi totala kutwala kyani samena kutwala kadi foka tuteli kutwala ko kitula kama yo ila kuna babili sibafukila kadi mvita yawe ndikila lukufu mono mkwende kaka tabu ya nda kaka ndivyo d'ici 2025 misa umeke sola vanga mamusi ya kati beno makesa mamude ko kipuvila kiseki kaka kuna ke makamuza 2025 bakutala kipuvila kote kumbisa kipuvila kitu vambana ndabu zone lakini tunataka siluza tusila kimoko dobu dio tata kwa makesa wewe munza ya vimba twavutula peve ya kimpa
twavutula mpeve yakiphangi kwa ziphangiso tomakesa twavutula mpeve yakiphangi mpeve yakiphangi kakinata ngakade nabantu kuduku bamuta tutuleti nkunga wa mpeve yakikamembo tule mpeve musi Peve yakikamembo Peve yakikamembo Peve yoyo kanumina Peve yoyo kanumina Voilà, matondo maombo mfumo wetu Kantsambo nzenza banwanisanga kapanga ku Kongoko peve ya migambo batulombele tumwene kibeni ntima ku yimbila tambili ba mama Kinzola itsaku tumoni savo donc itatu kakenako mfumo pila yoga kadelanga alors tuti kwenda kunchuka ngeti livula kiuvu kimosi yaka kiamu kiuvu kiamfuno kadi vava mfavelenge bunti kongo kimosi fumu zole fumu kimosi même mukilombo kia kongo mukilombo kia mikengi fumu Kantsambo ngamata fumu tsimba upumbu yaka ngamata sanda kongo kundangwina unamona mbuta kibinda ekuna mbuta ntsiru kabili mu kada kya sanda kongo nzeli wa mvadia mtimusi kwa pange ukingambata utukutala vala yani fyoti longi evo mambo momo mena tuwa kama mtima watoto antuka toleleleni buta tsimba konde hangyam vatala vatsimba konde eli vatali yetu vantuwa vatala vatsimba konde vatali yetu 2 km vatala vatsimba konde ye vatala kubuta mputu 300 metres lumbuta mputu vatali yangi ye vatala vatsimba konde 300 metres beto kutunanga 2 km dodi sengo levo buta tsimba konde panga ne unavyoanda vate mosi mono buta tsimba konde buta kazu buta kibyumba tunakala va mosi sala kivo kukia mulibeli bwe tunenda sila kivo mude isaka mude kingi yekubikaje tubeko tunakubika mbo katulwe kibatezo kimosi kaka yani komono kisolele muntu ko bene dosola sana mono kakago wambie yetsimba konde kakago wambie simba konde kagene kifutio ko babie kila kwa kaka kenako mono pe kagene kifutio ko babie kila kwa kaka kakenako kanzi gweba saela ngakisani mono humi kya kifongera kingamata buta makweno yebuta kutuluseko bao bole babie kabono kingamata Nibwe buta makweno zevu buta simba konde roho bibile kika bana lofeka
Il faut mon papier. Ils sont petits bagou la fumée. Quand vous avez un point, bah vous voulez vous dire vous bah papier quand il faut qu'il va mater. Vous devez pas faire une fois là qu'il va mater. Kaka ya niveau kinga mata kiaki kuntwa lakini akulunga kumaliba mansi. Kukulu na sali la base ya bele no mutame umurungi na kuiza ngina sura 120 personnes anatika kala buluko umurulu wa me. Mingi na nyobe ya zei sabu wao. Utatimba kode pange mbele. Mbia timba kode bo wilu. Tina katina. Utatimba kode kazo loka wako. Yani kifungu kyale kana kesa lana kifungu ka bali silipo vita na sapo na tikana ila kuna vita. Mimi utatimba kode mukala fuma mingi. Fwa kala bonso kuta kwanza. Wewe kali. Kali wazola zinga nuana nge. Bonso lele wazinga nuana nga. Mukilumba kauna kala fuma mingi. Mais kikebi ko bobuta simba ko de luba kaka malongi me ukala fuma mikegi ko kala ikikese kala ba fuma de mwanda tse mazala ki mwanda tse mazala ki yumate tala ka fe panika sali na mo ko biso le ni ba pecha fo mi ko sala ba yu impossible bon comme on bote kwa sababu tunataka tukizoji yebuta kazu yebuta kiliumba yebuta simba ko ni baba tatu pagiza basi ni musikuni kosi ninga kwa ni singa belo ligi nibe tabu ifoni babuta takizoji yekubika tunakubika ko tubutono wape sobolo ikote ni kwani donc conflit yabuta simba konde yebuta katsanga bene conflit ko pila ibosu kwa nepe yebuta futusebo yebuta makono kabene conflit bena bana baseni musikuni mono pe simba konde bana baseni musikuni mosi tunakubika kwetu kivuta za bodu tunasila mtolisa kabla nike nazo mvuto ya ingeta matondo belo le tutulanda ngiti kwa télévision déjà les mois prochains tunabaka espace télé Bula Matadi qui niveau bafwa nanga pour Matadi bakala nge difficulté ya mega batulanda nga temps local donc l'espace le temps les mois prochains déjà tout là-bas espace télé Bula Matadi avec l'appui de l'honorable ex-ministre des droits humains Mutapuela au Congo et Matondo qui bénéficie toi mon directeur du programme et moi mon tafina en tout cas tout dans noir la fête donc Besima Tadi déjà les mois prochains l'Olanda les derniers mois d'enseigne mu télé Bula Matadi et tout n'a pas maman mingi et nanga tina kala nyamda mbote tuna sa bokilisanga batu ku katika plateau zikwa de tifaika kukikwiti mbuta muntu nanga ngiti kusonga fumo za keleka la semaine prochaine et fumo zozo amanisi mambo ma le 2 juillet bena kulunga kukikwiti na lavani ni mvumbu ke mois d'août et mois d'août na sa inauguré zikwa deno ya 45 personnes zikwa kaka dena ku Brazil mbuta mkazi ku Brazil tatamana sikimisa batu bobo ye punto la luna baka mfumo za keleka za bundia Kongo actuellement tuti kwenda kutuka a émission nanga mfumo kwa nsambo katlesi maliza kwa émission kondo va diambo diatuka kwa makesa mabundia Kongo kwa mfumo ye wa minkengi na mio ya bundia Kongo idiaka zikwa detivaika kukwiti pange tokesa ya bundia Kongo wati na mvita 2000 mwana waenda nteke kibeni kukwiti kuna waika mettre plein wasikimisa babingi kuna nanga tunakwenda kukikwiti mungonda ya kuti nanga daka dambo talo poza tuka kadi tukumi ni kutuka émission ye kutuka pevo dinalendanga na fona vana mbote abatu batatu vo baya matono atuka muta kwa zaki malo wingi tipana kwa mikeni na doya munza kwa mikeni na meme na munza mutani kaya mfuno ko kusala voice wa funa mbuda c'est divorce hapo ueleva kwa nini ya gele nini diamba yo kama TV yo kama musique sociale
yanti kafinga nga buta chimba ko yanti kafinga nga buta kutuluse yanti kafinga nga nakinga yoyo kaina moyo ya moyo kengi wabiza utuma mananga lutumulo azifumu zandi unakumika kwe mono kangeti losa muntuko kangeti losa tsibako ndeko kangeti losa mutankazuko kangeti losa mutakibyumbako kansi phangizame sosoba batatu bena siphangizame bana basendi mosinguli mosi mutona pila ya beto tuna experience ya zivita kati tunwe zivita za zosa mungu da kwa kulusura kiluwa muzaya vipasenu beto aluzei umosi mukatu kwa beto boto nenda sila boto nenda kubikila ketu lomba vo kwa mingi ngeo nyo lutula kumsi lukala na pii mamo kuna yunatina mpeve ya kipani kanti kasano vo welu kukue mwini agene mwini diamba ale vyoka muteve vyoka mu reso soso yanti kafinga nga vweza nga zifunguza mungi ya kongo vova n'importe quoi vyoka ina mboyo na kinkengi nkengi ukia alanga ali malongi makinkengi bavo tuma manalo tumila mitumi onso peni siku lemvuka kavutula povako mani savuala ngani zitisa mitumi yoyo i premier verso ya kindamuka ya mikengi deuxième verso kola mana mitwari sine mvuala ngani deuxième verso ya kindamuka lié toujours mukatu kwa deuxième verso ba ovo kyalina fumu mwanda nsemi mumweno sa sikalala yeba boba sili ubatyalila muketi malongi mavima mena mamikeni me mutando ketume tudoba bo tukudikani bundu yeto twazita sana tete kutu ala tete kuenda vo mutakikani kana salaba bote kutuvengo mule tutundo ndo lenda salaba bote mutando ketuloza muntu katulozele muntu obutando to abota yonse baba musto kupanga bugeto la bikeni twana tabe ndina kuntwa yo unanga longi da muri minke ngetuloba peve ya luzitu kwa minkengi myamyo nyabundu ya Kongo peve ya luzitu kwa zifungu zetu wali sabu ya Kongo tete tufeti kubazitisa zifungu zetu zote tuweza mungu ya Kongo kwa obe na kumisasa tufeti kubazitisa bakumbe tofuka tubazitisi bisi bishori bisaba sisi zifungu zozo memba kuko bana kutulungisako memba kuko bana kutulungisa kutetsa make zifungu zaze nimubeki fungu mukongo vwana ni malo kali bona muntu bonsonge nekasako to yantika kumvweza kali ngepo bongo tulivovo ngepo bana kumvweza vosorele watuma yambulina bakutuma kali ngepo kusolama kumba kutuma ngepe kauna tuma momu kezo mbekele kingamata neyaka ala fuma mikengi musikwa fuma mikengi wasikwa ya jampulumbini Mudikona mutamu musika nitaka la kabeto batatu fuma zikwa mono fuma gelongo fuma moya bindi bibazaje mutamu yewe betokana zitsanga fumo to wazikwa kaliani to alisiwa besa malongi mo mataba mkengi mitumi menkengi banana mkengi bidabele musisa selia ni emudiana bao mitumi bya tete kalifoti sa manke selia ko mubya ko beta ko kusisa Wetibona betuzole tabaka minke kaka yandivo mbuta kwa tsambuluza yanavo bi bana bamvimba makongo betiko salisi mvwala ngani munzila buti simama bitanzi kotela ngazipangisa muzizo sala ngazipanga ngazapila umpila ondo kwa maneno bana bo vuntango kweli loko babaka loko basafombe babona kitu kizima mzala na ntsiya bena sipangiso za seli musingudi ibi na mono kuitala na mumba sala na bana kubonje byo zevo mamoso mafidita ta bena baleke kuta mfudi iyo maso kuko bakiti babike mais conseil pratique baleke lukeba mu vitesse droid surtout baminkengi mutu tekilanga no amaza mabezo ngembo sikwa ni wizi ni bukavu ya minkengi wadweli tete mpita mbele kosiku rien wabogewe kila mtu mkona nwane sasa mfumo
no buta kisei kwa ndio mafisi zisamu wao kwa nweli tete mimi vita hii mosiko kwa zei tete ko shoki ya dikela munitu kiva nganga tuzeiko alikale zirezero musamu wale wana samu watu babiji kose gratu kwa mikegi pepe luzitu katulombele kwa mikegi mimi muzaya mbimba kadi yi conflit fuma ko yefumdo kadi yi conflit mikegi ko kadi beno bole bamboma kumvita nenda kona vonda sana fumu yambi vondo ka vonda kwa mikegi wambi vonda ba kuvonda yoyo pila ukiboma kadi lange me tufetisita sana yofana sana malongi twazaya tufetisita sana ngobatekela kono mungena pila singa sentadal est-ce que si wona ngina sala kadiza mukabule mikegi vuta mfuni vuta ngine yakula kwa tunasisela kwa badele kwa badele kwa ndiri leti kwa nana yose bana ndunga no baleke bapiti kala je moi je suis dans ce gira mtu au ngereba tekolo kunini kwabe na sali ebele na kabule mikegi 33 ans et puis na kwa ngeni ngia peine ni kuiza sala za 3 ans ngezo kumwa dingama petit uzola kunwa ngene vengi wa ngene ngemelu tengima na toa mama kuja kwa vana ba reserve agene kima lavo ibi lakini nataka mtu na su control wanda kama yele leke kunwa ni naba kifuma bundi ya Kongo ve kutuma vita kailo yake vuandaka sasa kailo bebe petit ni kwa to niletina umezabeba bakele tu urume nze makesa ba mumena kukitsasa mikelo ino kutuba kukitsasa na tegu mwana nze ibango nze ipemini lumba kabeto babo kutulakala zingobo ndumba kufidikala ngakilo kukala mevona ndumba kala musirezerwe musamwa luvingira to lulambira bidi ativo na yakoro kabida biato mana lamba kusedi kaka invita inosi invita yoyo babo yebya invita kusa yao kaka kabobela bo troisième yo kiviva vera alibiki kitokala bakuru bakatwali kidiba kema mwagene kutoka tsamu ko nwa gene denive ilivyo ya vana peti yanira beka sabo mwina gene vyo ka muteve yandika finga ngamuta makweno kati kadi ve yo kaina malonga bundi yako ngoko kaka yani vo diena luve kwa kesa na bundi ko muna vela imosi zole evo zitatu disongele vonu ni mala vo mweli ambeki kuiti itaona 10 na koki do yamula vombo elele yako ndalu mutakana yati banga misami kondo munzira ya dikala ngapila yo masanga ila kisi vonu ini vo mwini fweni vo kalboela diaka ko medela ko luve ko beto mikeni beto ba mboma fo ya munanitu yanona ngama mesira gene megasa ko nduini agene butoka samu vyokole muteve yati kile finga mutama kweno katu mutama kweno wena kesa da bunda ko malongi mena eyo mana taki banki ya mimi beyalo bondo katele teti banki ya mimi kuma kwela kaiza no muta kile kile kimosia ndio ndio situ fwedu pale royal utala play kaka bisi ya bondo na teva va parani ya bike wa makaka ndele mufuku ndo yuzi kuvubula ndo ya kaka nani kalokela ndo matali mwana wa makaka ndo ivubuli ndo vubuleti ya mono vubulia ya bondo vubu kidi wa maba mungu tamatali mwana nge ya bondo kino kwa tukulia kwa tukulia kuniti sitasifuata lena mona tukulia kutifoka yani fubu kimbago kutifoka esprit ya fubu vai kidi una mona esprit ya fubu yisu ikotele ya tifomu ya esprit fubu yisu vai kidi experience fubu na semiko do ya bondo kebango kwa tukulia kuniti sitasifuata do matai mwana bondo kidesha ya bondo zotamula mabe ya ole usalu wengi sani ya bondo kusika mekakento nako ina ya lubodo tuna ina ne rien me mono malogi fana ko ya lubodo kila kanami na bundi yako yote pesa makanda kani mono inse ibusika ngeke katele tete kibanki ya mimi umakuela kaisa yo ina ni bala no bala ko roki izo no melelo ko mukolo boko suke sala ya lubodo babota na ka me bundi yako ngesa niveau nini lelo ezana niveau nini chance babota te fuba buta bele ngala kwa sababu ya lubodo katwani sa mono buta ngaya fuko mission ve umuta ya lubodo katosa mono kwa sababu mumalongi mena yangu mumuda futikio mission me ya lubodo kakikule takibusike kaketo kakeba kwa ni nama bundu ya Kongo kila yoyo voti tata mana nao buda kitsabi jadi na katula kada ya Kongo ye kada na dobe no hasa me mumva la ngani nata busike tukanketo bokadi ambuko
ali yangu malongi kwa ya Lubondo Mungu utakuwa mzee bangi ya basi lendo basi mzee baba sana yako pale kwa ya ndio nge ya Lubondo tetizonza kunsi mekaka wena kusulu mingi ngibele zayo sa kaka tukapo kumutakatsama wetsa maki ya Lubondo kaka no desike kaka wasayisha pila ya tilanga bo tala nivo ya kaka yo kesa usona na mumina bako bengana yo me basala petu ba bengana nga me sympathie baseli tu me basoma mutoka tsambo e sympathie kyo muna yenda ku pale royal kivo ya saya mama ka fio kanga ko so na kenda ka pale royal ke bele ngana sokola ya Lubondo basana bele na sakawa na bele muke sokola ga malo me chance ko na pale royal ko na muna kaka faz ya Lubondo net allez-y compra makesa mingi baebelo kwa te kaka faz ka kutula net wambela kilibo kinzazi ya lema babi kinzazi bekelele isabo kaka wele kwa ni ule soba lundi tula kwa tulendo yandi beto binkengi tweti vingila mwana tsemi ya soya meka sako vo beki dunia kukengi yandi musinga yandi ka yimbila beba ya beba o mfumu mwana tsemi mama umwanda tsemi nkento wakala yako wakala kutalanga mukisudi ya Lubondo bakuzei nkento wakala yako fumu mwanda tsemi wakala kutalanga mukisudi ya Lubondo bakuzei babu ya Lubondo wakala sai sama makesa kaka lwe na te uni ga iketi kuiza yo muno kiti vingira fumu mwanda tsemi muno kwatule ndo vingira kali ndongi buka meni sala kwatu lendo kuiza kutukwana kikwanza kakipepe soko sasa na boda tsemo so distrait poza la kina biso logo ki walemba atia ibiso diramula ime katuzole lokoto wako babu logo ki watia wetu kuiza ayebi mwasite ayebi mwana te ayebi mutoka tsabu te yeso baye akutala mutema na utambola kande nini mutu mwana mbuta kiba kikala ngafofo bomuta kwanza ki monoka tsaba yego mbokela walongo kumba meika walongo nano walongo mutu sisangi damu kandi bakokela walongo dokumona ngawonga musala masuku mbuta kwansambu data kamera daleti baba kima kiaki roi zitwa zalizena zia yo muno dibu kiaki kiando ya mono mutamacho yanu kwa watakosia mutamacho wako wata vende kibe vende numero matriki kwa ni akala ikisa bakala sana kadi 21 23 pe waka 20 28 waka botu tubona ngazi numero za barulaji barula botu bone numero ro bakala babu mutando kyao pila bagala bono mutamacho wala pata na vende yo kaina kidibu kenzila komo alimono kile dibako vende ya tulava hapa fo archifo donc il est de vangela kutuko mais faut tu dis 3 dimo kia ndungu ça vaut 3 fois 4 12 donc maintenant tout la plus vakati veni 3 munzila ko tatu munzila ko donc 3 est égal à 9 il y a qui you qui a pouvoir et là tu m'as pamba mono ila vani so mutakia kitu kifufa makili kalibaleka vitu kizimoni kwa sababu yake ni hapo mono yapa kama kila 18 bali fuidi bubidugu bitatu fuidi kwabe bakundidi diple mais 4 jours là c'est na yebi songa Jésus siko na kena mendele si bagage babingine bako mais sur le mouton Jésus mais la biso matumbi bako oh yete Jésus ete mutakia lote bako sikipekena boko mono mutabansa muta ngaya foko ame Meba kurubaza yako kutoka sababu leo kwa kusali kana nekena kwa fundi za tuna kati ya muda soma kwa continue musala yao tumeona ate ume kati kutoka sababu kwa mevota mifoni kwa sababu lakini kisengo ko mefo ya tekamata tukisalukia hizi na mbongi nafua vongewe tukutombela nufua lusakumwe tukola kali wazungulwa watu mwangolo sikirwa bebo tata ingeta langa tukumuni kuntuka lutomene wa province ni Louis di Malongi kavene kwa beto babonso no kali tona makesa ya Congo tunafutuka dia lumbu na kuza alors
à vous les abonnés de notre chaîne Guitnambo Télévision. Continuez toujours à nous soutenir de loin. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas, va faire votre abonnement, ça sera une meilleure chose. Ngetiva na mbote wa mbota mputo lusembo, ngetiva na mbote kwa mbota mkweno, ngetiva na mbote kwa yaya Paul Semi, ngetiva na mbote kwa mbota Kibinda, ngetiva na mbote kwa yaya Lubondo, mvene mbote kwa yaya Sekimina. Donc ils vont nzibu di kwa liste tunakuma timbazi. Alors mvene mbote kwa Peno Babo, mvene mbote kwa mbota Lubanza dio, mbota Mavinga Mabanga, mvene mbote kwa mbota Lando Lelo, mbota Luzingu, Beno Babonso no Lukunda nga kuziba dia fumbo la tatu. Rozayavo emission ya ipwa ko ilutili. Ilutalanza ya mfimba zikwa tunadimina. Volu na kota mukala sali fumwa zikwa na nakala dambo dia mbote kidivo zikwa dia dienda kontwala. Mbota Manchego ku Canada, mbota Luzingu kuvene biyenge. Ya niveau azomona na société. Alors le salamu yenge Beno Babonso no tunakuwa bwana Lumbu na kuiza. Matoni.